HYC Ranikor Circle haka jinglam jong Billy Khatlar tang. Ubere President jong HYC Ranikor Circle kilahiyar banjurup biang ya kanong na veterinary dispensary kabade ke jakai jing sumari ki mrat kabadan hasnong nong na kabam shim na tere kam satya nado palatay ya kayeng hadu menta. Laban kedo bahaka ni ke jing na jurum kabaar ke HYC kalalap baka ni ke veterinary dispensary kala itanat biang haka jing le jurum kaban ningkong ba kirong kirum kila lip rong ki yitru kila pat kumta ke HYC lingbau president kala kentu ba ya ka tanat prikam jong ka veterinary ba day ban shuwan tang ban pen bha henry day ban pen trikam no kumbala bha da ka sarkar khnang ba kanlong ka jingmentoy ki pat ba nakaliang jungi kum ka seng SOC ran korsikil sa simpat akan ka por bamtang iwan penjurip ya kan ka veterinary wadon nang dia po nang mar ba nglawan jurip begitu ki berai ba ladet ngilap ba ki kini veterinary wadon nang ni lalong veterinary ka isaj mat ban pet ndai mentang iwan sa simpat ngilap ba kan ka jing julor ki niki yit ki ni kelas sedang ban nakaliang ka departemen kelas sedang ban maramot ya kani teh kecil bentar nakaliang juga seng i sumpah aku beli ya ke departemen ba kala susngau ya ke jingkir pat jungi ban maramot ya kani ka vitri ban hani andre sakwe ka bentar nakaliang jungi ka seng ni kuat ba ya kani ke vitri unde batang ban su maramot kumni kumbangi lap mentah andre ji kuat jungi ba in pino sendan kani ka vitri namar ba kan ka bitari ko bang lakan nadu mensua ba kasan sistem e ba sudon hani tang ke building bat tang kumni kumbar marmot entah te nakaliang ki seng ken sai ba ngilap ke bun ki departemen ki badon ko rani kor jungi ngilap ba dan betang ki building hendrai ban pli ka sukar kam ban pli bat kam lak ban bu staff pentre te kani ke jingdon tang ki building kam lak ban ai jing montoy yaki pat ba jong kadang tanjungi ki kan sai hani ba jingdon tang ki building bat batang maramot iki building hadin katukan isniam kalong kajing mentoy tang ya katukan ni ngila pun kesah ni kajing mentoy kalong betang ya ki kontraktor ni ya ki beru ke bedon hata po jong departemen te leng ba kanika pres mentah ni kerpat ya meli bedon brom jungi i opus marwen ba insubha ban kren lang ikani ha minister ba depet ikanika bentah ba subhawan pino ya kan ka bitan dari kenang ba ni jipe ban sung jong kan kadang tan ni oju kuntai kan ka bitan dari